sembut Menteri Rangba Kajala uba Preston Tensong uba pet ya katanat kampo yeng. Ula ong ba omdan kamshu bandang ti ya ke kebalaja hathan muktapur namar baro kilaya suk ya snguthu jingmut biang. Henry kebadan kam kalong ban pet nang ne syakmat ban omdan shu kanu ga jingjia. Menta ka khatlai tarik rempang arja arpausa uba Preston ula lum ya kajinyalang bat u DGP Kajala u IG ki BSF halor kajingkeno baki BSF kila let tomet u doktor katanat rimrat u Dr. Sebok Buam hathan muktapur hakani kesingi ublay. Uba Preston ulay thu balathau ya coordination committee ban kli USDO civil ringkat kajingdon lang ki pulit BSF bat kinong yalam shnong hakaput ban pene ya ka syong suk syong san bat bante ya kajingade ke bajan hapdeng ki pat ba bat ki BSF ban lat nakanu kajinya snguthu bakala. Solve issue. La de resolve issue te ya katu hinga oi pi tong in flat no. Nomor ba menin la de chong committee. Te ngam om ba u tau ba de u tau ba lai. Leng om pi ha ba kila ya compromise ha la ya resolve issue ma thai kal asum mai ngim not kam ban ya kred su ya katu ke ya katu ke itu la jia. Den rei nang ne syakma. Kanu kan don no kanika coordination committee kamangi om ka standing coordination committee ka ba la da don kanu kin ya syong kin ya kendu bat la jia ba kim la ban resolve kita isu kin recommend la ni kin tha sya ka authority ka bakan sejrong la ni sya ka sarkar bagin sim ya kanu karai ka ba kadu ka ba ko mo ong phimne kan don ko masan reutli kinen ka committee all along the international border hapden ka Meghalaya ka Bangladesh hagaba ki SDO civil kin long ki chairman jok itu ki committee Home Department ka bakan thup lang ya DGP ka bakan thup lang ro ya additional chief secretary joka home jongi Shakil Dr. Shakil nangta secretary home perangkat badu IGP hakaba lawan lang na kaliang IG joka PSF ting lai syong meeting mentan ka janmit apo kamla jonga hakaba ngakwa banyo ya ka detail report ya to jingjia hakiniki kandiat segi mencisgi ba segi baje chathi chatai nok ketepun diadin mengilai keren nilai yo if report detail den rai ka basngot tunat kolomba menit hapo angte hapo amaren adon ka meeting hakaba lakon bin da USDO civil jong ka amaren hakaba ya don lang na kaliang jong BSF la don lang ru na kaliang ki bosnong ki bortau na kaliang jong ki police te kilari resolve ya kan isu ya ki differences parok hot menta kampon kai isu tengam ko acu ban matai ya kata den rei ka ka ba ngasim ni karai menta kasngi kalong ba nang ni syakmat namar kum kini ki jajing jia kila ban jia na kapor syapor kum bakala jia machua bat kala jia man kini ki kendiat sni le siyo kan jia shu te ngalai sim ya karai hagaba na kaliang jong ka BSF ru na kaliang YG ubar represent na kaliang jong ki BSF ru kila menjur ba kan donno ka coordination committee ka bangi ong ka standing coordination committee haparo ki area jong taneka border hapden ka Bangladesh pat India hakaba ki SDO civil jong ki tugijaka kinlong ki chairman jong kanika coordination committee nangta USDPO na kaliang ki police undai ulong member nangta susu company commander jong ki BSF kinlong ki member bat kumju ru na kaliang kinong sensasnong ki bahap hakitu ki area kinlong kidkhot jong kanika committee hakaba kin ya keren ya ki issue ki bapher bat ba kin ya resolve ane kin find out ya kalenti ka basut tenat khnang ba kanung don kanung kecing ya sutu bakala hang yang tai kham tam hapdeng gi ba bat ki BSF lani hapdeng jong ki BSF bat ki police jong ka state police jong ka sarkar ka jimiru tinglai sim nagarai hakaba lasai lani lesisgi ka negro notification ka sami rengkat bat ki terms of reference na ka benda kanika coordination committee hakaba kan sedang no sundon ban syong halaki jong ki jaka kumong oi pi ban like kini ki aka ki jingjia ki basongsi nang ni